Koppja anzjana Maltija li jgħixu fin New South Wales fl-Awstralja tilfu ħajjithom wara li kienu involuti f'inċident tat-traffiku f'Dunside is-Sibt filgħaxija. Filmat xokkanti li tieħed minn kamera tas-sigurtà ta' residenza fit-triq fejn seħħ l-inċident juri l-mument meta karozza li kienet qed tinstab b'veloċità eċċessiva baqgħet ħirġa fit-triq fejn suppost waqfet minħabba li kienet għaddejja karozza oħra li fiha kien hemm l-anzjani Maltin. L-anzjani kienu biss 4 minuti bogħod minn darhom u f'tebqatajn spiċċaw vittmi ta' inċident li temm il-ħajja tagħhom it-tnejn. Min rapporti fil-medja Awstraljana jidher li l-anzjana Carmen Sant ta' 81 sena ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post. Żewġha Frank ta' 83 sena li kienet isuq il-karozza miet ftit wara fl-isptar West Med. Brabta ma' dan l-inċident, il-Pulizija Awstraljana qed iżomm żagħżugħ Indjan ta' 22 sena li kienet isuq il-karozza l-oħra involuta u ma weġġax f'dan l-inċident. Iż-żagħżugħ ġie arrestat u mistenni jitresaq il-qorti t-tnejn, jaffaċċja akkużi ta' sewqan b'negliġenza, qtil involontarju u li m'bdiex ir-regolamenti tat-traffiku waqt is-sewqan. Whilst our investigators continue with this inquiry, we'll certainly be looking at whether or not speed, fatigue, drink or drug driving, not wearing a seatbelt or even distraction from such things as a mobile phone will be the causes of this inquiry. U dimlassa tal-Pulizija l-akkużat skuża ruħu u qal li dan huwa każ ta' xorti ħażina li se taġara lil kulħadd. It can happen with anyone, but it's our bad luck, it's their bad luck, it happened, but we really apologize for that. Min informazzjoni li kiseb One News jidher li l-koppja hija mill-Mosta u kienu ilhom miż-żewġin aktar minn 50 sena. Huwa mifhum li l-anzjani kienu sejrin lura d-dar wara ikla mal-familja fil-klabb tal-Maltin f'Sydney, La Valette. Intant ġirien tal-koppja li tkellmu ma' aġenziji tal-aħbarijiet Awstraljani u rew is-soba tagħhom għal din l-aħbar u ddeskrivewhom bħala nies ta' qalb tajba. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.